ونگرینا. بیستودن بیسکارین کو جهیلای کتیان بیسکارین دهو که جبو بشداریا روژین و جه کردی لهرما کردستانی هاتبونه و خوندن جه سر سینور و گریان. بردفکن بیسکاران دلاور زنگی راگهاند کو او گهشنا سینور هرمی جه آلی درگه شلکیه و لیبرپرسیارین درگه نهشتن او درباس ببن. دیزانین کو شلکیه جه کی قاچاقچی تیرا درباس ببن و نه دریه کی فرمیه. صدما قدغه کرنا در باسبونش عالی حکومت هرمی و نهاتیا ناسکرن یان برسف داین. لپاش رزگار کرنا گندن در دورا سرکانی ج کومن اسلامیین تندرو انجمنا خوجهی انجمنا نشتمانیا کرد لسوریه داخویانیه کن ویسکی و شاندو تی در رزگار کرنا گندن گریدای سرکانی پیروز کرد. داخویانی دیار کرد که در روژا بشداری انجمن خوجهی در مراسم بن آخرنا شروانی کینین پرستنا گل ریزان عیسو ده یه پگی نهشت گوتنا انجمنی وره خوندن هر وها هنج گوتنین که هاتنا خوندن ند خدمتا کردواری دبون لگور انجمنی. سياسة ممنهجة في المجتمع السوري. بله آنها ج قامش لي بمره اندام بيسكا سياسية البارتي بريز محمد اسماعيل بريز محمد سلاف جوارا هون دنجي مدبيزن بله سلاف اشتاو حميتا وشغالنا بريز محمد هل وسط انجمنا نجتماعية كردي لها همبريان ج اباكرنا ديواري نبرا نسيبيني وقامش لو ده چيه قالو وكو انجمان وكو ملاتي كرد تردا حمي بارتي ورنزو چالکان كرد حمي او ديوار جه تندو رسوا كرنيا جالي كي ديوا جي ايرو حمي چالکين گرسوري داعي وكو انجمان اجتماعي كردي وحمي بارتين عين وهبرز خورتا خريكي جو تداوستين خلقنا يعني ملاتي ما درباري شورشا سوري الجموع باريكنان او يا قلقي جرينجا ايرو بتديوان قالك ضرورينا مثلا ديوار وعندكن باشياء حمي خباطه خواج برو درباري ثوره سوريدا وزمان تنقابيه جملات ما يجي جهلك بارتيش خراب دعايه انتخابي بكن ويدا جهه كي امكان واحد تشتاش حفظو بلا بكن او ديواركي شوازكي نجات پرستی دس حکومت ترکا خواستیا تيك بينه ملات الكرد يجي تندو رسوادك ل او موضوع والله ملات ما تبدا مدفش حرفش تخش شرشا سوري بردنو دفش تداويتي ملات خبردنو حميد بايخدان اخو حميد چالكي خو تخل بروي ديوار برنبر وي ديواري ده ملات ما كردستان تركيا ادفجن جماراوي بتر زي سهم مليون فرد خيالي دي قال حر چالكي او حر زحمتيا بك مسلم كرد ما كرد قامش سنه كان